Na centralnoj bini u slavu vina i grožđa čast da otvore današnji program 56. privredno-turističke manifestacije Župska berba imali su mališani, članovi kulturno-umetničkih društava iz cele Srbije. Njihov deo programa Mali jesmo, ali igrati znamo privukao je pažnju i označio početak trećeg dana Župske berbe. Prikaz Župske svadbe privukao je tradicionalno veliki broj znatiželjnika. Domaćin se potrudio da na centralnom trgu u duhu župske tradicije okrene bika od 500 kg, što bi trebalo makar malo da zadovolji potrebe u hrani za brojne goste koji uživaju u vinu i proizvodima od grožđa. U Vinskoj ulici nuđen je i vrhunski sir kačkavalj. Milan Miletić iz Zlaćiste da proizvodi sir sa domaćim suhomesnatim proizvodima. Mi imamo tri vrste sira u zavisnosti sa kojim vinima želite da ih konzumirate. Imamo sa domaćom slaninom, imamo sa goveđom pršutom koji je pečen na puteru koji odlično ide uz bela vina i imamo sa slaninom mangulice koji odlično ide uz crvena vina.